Halo teman-teman, ya nih hari puasa udah mau buka nih teman-teman. Wow, buka pakai apa ya teman-teman? Waduh, wah ada es krim Mixu teman-teman. Yeay, hari ini buka puasa pakai es krim Mixu teman-teman. Yeay, wow, es krim Mixu yang cup lagi. Wih, banyak es krimnya. Oke teman-teman, kita langsung buka berhubung sudah maghrib dan kita langsung buka nih makan es krim Mixu. Ayo teman-teman, kita langsung makan. Tapi sebelumnya kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak es krimnya. Asik buka puasa pakai es krim Mixu teman-teman. Makan es krim Mixu lagi nih. Wah, besok nih buka pakai es krim Mixu lagi nih. Kalau kayak gini nih enak nih, seger. Enak, nikmat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu buka makan es krim Mixu ya teman-teman. Kita lanjut besok yuk, kita makan es krim Mixu lagi. Wah, berhubung sudah mau taraweh nih, kita lanjut besok ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.